Saluti a tutti, señoras e signoras, e ben accattados in sas previsioni de su tempus pro crasa, mercuri si su primu de triulas. Sas condizioni de su tempus a sovra de sa Sardigna vidine che lu serenu o pagunuilu. Sorventos a nasulare debiler de direzione mudongias a chi componente de su cape giosso in prevalenza in su capu de giosso. Formares santa mostrare movitos o pago movitos. Sas temperaturas mínimas sunt previstas in aumentu ligeru. Casteddu 23, Tattari 19, Nuggoro 20, Aristanis 21. Sas temperaturas massimas sunt previstas in aumentu fintar sensibile. Casteddu 35, Tattari 37, Nuggoro 30, Aristanis 38.